na ber pesa koro ma wachamo pesa mali wachamo pesa YouTube koro jokano mangoja mano jomano strike wanza no nyo maber niyo this is YouTube money you are eating but I get him obiuma but ma pesa YouTube iwo maraj iwo maraj security ni bata coach man sana ngalo buwa Santanya buwa babu ma do type dungu kini ni mama daiba ma madano neno ni kombe geto thin ani kama benda chamo pesa YouTube ya iwinjo maber babi idi weke to gino kanyidino idino gino wan gi jamoro kode kiko pane wan kendwa baba mosjo pinyi mbele chiembe ge uma gena anyiso ni kare pesa ber mineno gima chamo ni pesa ber almost go bro pesa ber ikore ni wewe mosi ti jogo ber winjo maber biwa mete biwa mete meneno madam yoda kan kawo ni school onge yo pasa ni so akana ni yo mani kule yo kalo di bistro ko biro ka adi di kon eri okonye ne ni molenga madam en sate moneni bosa ni tie odwa ni itiyo be seche ng'wenyo tiyo ni panga do wan Kestari matini chai. Ingi ni ma dongo na klase sare. baya to ma da sasa de ni ma dum ne apenji makori luongo ni wiki sumo yeah wiki sumo winjo met pesa wacho ni pesa ber neno mi cham gima mami dwaro Kabechi mkulu wana nyoni chiemo. edong mato pesa na Magi pesa YouTube moja. makoro chuo chama yeah machuo chama ineno wuoyi no kora puonjo chiemo ge oma ka koro ango se trend to koro chako chaya we wacho ni puonja gini an mana chako puonji mano kare Wiki but wiki magi ma serious. Kopo ni skari no rumido kono. So tono pia rumo pia do ni skari. wiki to ango machuni mani nyaki mor sukari kile kimanga gini yo pore wan wewe chiemo wara Kwaya katwa lokore pishawa. kwaya katwa lokore pishawa mos In fact maliet. akene udwa tang'ne ga Jawanya dere ni kwa. Ngatuoni ni onge pesa. Pesa enega. gimanyo chimia bele ane gino ka opacha lele amilo bena kasungo Mero donje lele atungo samanyola da taringo anjola lele. amilo yawa lele ine nyako kende bebe amilo yawa lele ine nyako kende bebe ebero wakorinda tutu amilo wangilando dudo Walo. ala mena do To kiti juma kijiko. kijiko no ko ni Kijiko endi ng'eny ka opangi apangi. Deke jisi manganyo wala. Nung kijiko mana? Na kijiko na wala nga. Kata ma kijiko. Moko bendi mro kon. anyo ga nitiyo ga gik ma Lima ka gima chiemo ni chamo ga. Pia walo maje walo ko ni anang'iyo gitiyo ge uma ni tiyo. Womecha moko sukuma. Dumecha mwanangu. Nangu ni kama baba tine won pesa ni mapuonj. Angi kinoga jam. Pesa makukita.
Kwa uru jogi sukari ne watieko. Accountant, secretary, ina japesi ya bina. Nita ina niso na tipi tu. Nange sukari. Sukari no kelma. Mama na breakfast. Ni mama na breakfast, lakini pesa bere yangu. Ni mama na breakfast. Koro kuwa mwani wa chama lunch. Sani dongwa dheni na ngato. Waga ba. Sukari ni rungu. Ni wani tipi. Wataka nijika kimoro sukari. Nini moro sukari ya. Anakaa mana nisikiti. Okana moro sukari mande. Beda moro sukari biro. Ine no gini magi. Sukari mane mabiro. Sukari biro. Ine no magi. Magi to kina biro. Gimana nyalo yie ni chai? En chai. Kari mo kidogo sukari. Mano niti ni pongo kamera. To baba beno chako kodi ko sini chako cho. Yini ya. Ta budo ni ba. Unu tiyo echa budo to kitigo doga. Okwe okatigo amiye me okne. Ero poge. Ko santo ngani. Dongere ma di mono poge na. Na ye kana ko mana tore don ke na tore ma chiegni. Doro mo po. Ne chai. Chai to ni kan kali mo. Chai to. Didi. Iko ngiko nyoba ba. Winya Dokata seche kabedo kete kai. Okonyani ni kitu mambo ni serious. Mambo ni pole pole, pole pole. Mambo ni pole pole vijana. Pole pole. Mambo ni pole pole wazee. Pole pole. Mambo ni pole pole. Nilo tubagi mara. Mambo ni pole pole. Pole yani office. Mambo ni pole pole wazee. Pole pole. Mambo ni pole pole vijana. Usweke uko kana. Asante. Nilo tubagi mara. Kuongelea ngine. Kulenga ngine akoni. Akoni kuponisha kubwa. Wakunga wala chai. Nijili mumi ya chungi kama rangi realize me nyeri serious. Lenga ngine. Kiki sukari na mwana. Ini mani wachini ya moro sukari. Na kaka koro yiti moro sukari. Mama mubiro gi oda mari. Machane marwa. Sukari machun ke machane marwa. Ma to koro mara. Njigi. Chungi ni anyare. Bani walo ga Niti sama koro serious nyaka. Donge mon serious. Koro we walo moro moko ni go ni kelo sama kala. Olusukari. Mano wasitieko Thomas 1 chuo donje Thomas 2 nani konya gi kida ngene anga serious penyo mani umairanda dengi anga kana serious kino kuono ambe ukawundi ga kindo ngene amba serious gine bozeru kana mona komba benen mo komba chele mono do yo kadwa sukari ni area doge lakini chai ni madho dubio Gwa kono nyago chano medwe sukari. Tota amo. Diwa chune kwa gwadwa gima kwa weluongo nyingi. Nyingi no awere go. Nyingi don koro awere. No sewe. To puonjri chiemo ya ne urunye. Manga mono chako go chiemo ne uru sande. Mabe mutingo na ya me. Mutingo no be mara. To wane podwan maber. Dongan mamegi. Imere kaini yo michamo go budho mikau kumano. Bude mahero lakini gik ma okedigo to noka cham. Gigo kan noka winj ka tiyo godo.
Nineno kata ka tengi ni gide. Aive maber. De maber wuora. Hani choka mi amecha ki karibu juro wa mangeni. Choka mecha 50 moja bwan to 42,000. Ini mano be. Don't want to be cut because of the Ukadhi. Awiko, how do you die? Kwa wacha ni mara moja chai duge. Baba kwa ni kwa sukari. Sukari ko. Tuona kati duge ani dire ure gia pa. Tu sukari ba. Nge gima timo no. Awinyo ka oloso na kumoro dumble maber. Tete sama do sukari mang'eny ahinya. Koro decrease ko sukari cha. Imanye excuse mar tu sukari ro okate yo mara. Dongi winjo ko decrease Wana se decide sukari ni adogi. Lazima kikimanya. Dog. Hey. Lakini Mambo ni pole pole vijana. Pole pole. Nangu mangata ko nyuzi midage wane. Kani mtu michemu ni chopi. Nyakwara Lewi, Antos Nyakwara Lewi. Badi mroga chanya niko tumoko. Niko tumoko sana. Okonya ga dakika kwa dai kwa makaunti. Ha? 50. Okonya ga 50 mana makaunti. vipi man? Ya dakika mana wakauka kapo relax. Okuka. Hapo dole la. Baba mama Yani kapo di fudo. Teno winjo ka en marasi. ndio kaida ile fudo. Ana nyingine nyama. Ndio. Kapo timu. Ndio. Tunaomba sana msaada wenyu. Sasa tuko at 12k. Tumesema hii mwaka at least ikisha tukwe tumefika at least hata 12.5 ama 0.3. So watch video, mlike, msisahau kucomment, mtuambie venye mnafikiria kuhusu video zetu, na tutawashukuru sana 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 sana. Mnajua tunawapenda sana na tunawahitaji, ndio maana tunajituma sana kuwaletea content moto moto, na kutoka hii wiki tutakuwa tunawaletea celebrity gossip, story moto moto. Awe nani, nyi semeni tu hapo mnataka tuwalete content gani kuhusu nani na tutaileta. Yani hatuhitaji kwenda mahali, buy 2 bundles zako, ka sitting room yako, bedroom, jikoni, na mngoje chai kutoka kwetu. Amerian, timu yangu ni MC Omari Nash. Asanteni. Si useme